maringakan yang selkiten. Masih berdemat lang. Kesempatan minta rokok. Ya maringakan colok dia. Mat, andi rokok. Tak usah tanya. Ajalah ke rokok. Ngampung aja. Lah ngalah. Ada mat kari bedenet to. Kaki bilen amen. Cok fana rokok lah kok ngampong to. Cuk Ramasara apa kawan? Sing kok menandi PC tak kira ngampong. Sanggupi kaki sing kuandi sumber PC yo. Mila cek pada nabi bapak. Pada melarat tuh. Kasamin, lalai mulai. Engkau tak akan caureng melarat. Nyengke. Ya mat, sekelangkung mat. Kok mulia? Ontur. Nakela berdina ya kawan. Ya, semula kelo. Kamu komentar rokok. Iya, bodoh. Sing kok munduk kakinya ku toman sarana. Terbaik lah keren kawan. Cek nyaman dol sedot mat. Rokok cap apa mat? Cap ngampong. Kafe monolin ngampong je nyaman nah. Nah wis, sing kok lanjut. Mungkin kaki jadi olen. Ini beda PC jalan. Mula rezeki aki makanan arek lah nemu PC. PC dia jalan. Pula keng sasap angin kala jalan PC. Ini terus jalan PC. Kaki mat. Kaki tak nyaman mau tak ngalah koreng mat. Santai kawan. Tak usah langsung ngegas. Sing kok ngetes ka sabure kaki. Cek tes-tesan mat. Orang kari bunga atau lapis kalakalin. Coba tuh mainin yo. Lale dua. Kelak kimen cetaya tongke. Entar rekam Pak.
Ayah tada orang dulu kan long cong. Ya abi tak ketela on ya ker rongko. Entar dekira Pak Resurian ya ki panas reh. Mun suri kok kilo bisa cong. Kalau deki kelakuan banyak kok gerang hari apa. Ya lah tuli Pak lah mangkat mun tak kening belen. Tengah ate ya. Iya cong. Orang jela karjen tu apa jen tak kening belen. Masih berdiri labu. Aku tepak kapan kimi selapu. Juga teh. Rasa aki dong. Sana nasa padang-adang ng jodoh. Tak lapor nama lang. Laka kurang aja kan aja. Dem teh kita apa teh? Ah cong sakit lengan si kone cong. Apa kayak ibu dokter apa PC dah? Apa mulai ke rumah nah? Atau kalau maaf cong. Ayo mau mulai teh. Men, Gara apa tang bapak juga. bapak kaki labu kita beramak langgar. Lah karden si beden mat langge juga. Dan tak dina ke tokin tang bapak je. Iya men. Nah, tujuh teh. Rasa gimana cong. Mau tetap vaksin mau. Mat, Udah apa men? tahu saya banyak kan de kaki setia. Kaki bile si ambu mat. Sengko bi kaki lah mereka lakal. Ya setia tang bapak saya tabrak. Sana nasa apa? Dagang ng yempo. Ulang lo tao cok sengko mat langgar le. Kena aji ya kita aroma salah. Sengko gelem nerema mat. Mun sengko saya kelako. Tapi lain cerita mun sampai tang ren tua bi kaki saya kelako. Kaki tahu ya, tang ren tua ju tang harga diri. Kaki mun ngalaku tang ren tua ju pada bi teu tang harga diri. Coba tahu manen lo. Oncuk men bendera na yo. Mat langgar tak teman mundur pakai kesapa.